malo atu soifua se whapoponga le nei o tala mai Ausetalia ale radio Samoa. Wa talasanga ina tangata suru whai olo iei visa le tu mau i Ausetalia le whainga malo le whetawale na ia tu ina atu ia i latou visa tu mau au whamana tuai le lalolangi le so le World Refugee Day. O le whainga malo fau o le paramia o Albanese wa iei nei sa o latou fola i le temi o whainga campaign o le atu wina Permanent Protection Visas i le tusa marisa furu i waafe o tangata o lo o whamawina e Ausetalia o tangata surufai. Whamele SPS o se tasi tangata surufai mai Iran na ia mori mau talu o na taunu mai le atunu i le rua fese furu tolu mai Indonesia o se tūranga whainga tāna iai mosio na ainga o na ore le ai o se avanoa e mawhai o na tālo sa ngai nai se no fomau. O le tūranga whainga tā fo i peo na tā ua o haonga mosia na whanau ma le taunga tā o tupe tutongi a wā e leanga waa ini fesosoania le malo i lalo visa o tangata surufai po refugee visas o lo o iai le teminei. Ua whailo ele whainga malo o le whetawale o le asila sila e whaiani suinga i tūlanga o awanoa i benefiti le whainga ruenga sa whaatino le whainga malo na se imawai atunei le coalition a e le o le ave sea uma o le a whainga. A mata i le masina fowo Julai o le Job Active Scheme o loo iei nei e mana o mia i tangata le whainga ruenga e tālo sanga mōni ngā ruenga se lua se fulu i le masina ma o le a ave sea la le a whainga. O le asuia i le isi whainga ua whaaturanga atu e whao ngā ai points po tongi, ma le ama whaiona mau ai pēa e tangata lātou peimeni e ala i le mau o tongi e mana o mia mai ngā ruenga ma trainings e au fia ai. Pai mai se whina ngalo whaaria o le Minister Fou o ngā ruenga o Tony Burke o le whainga Fou e iei fo iona vaenga e au na toi whaalileia ia ai ma whaila mau na whaia. O se talalata mai o tāpena ngā au mo le tālonga lona lua le State of Origin o whaelo mai wa ave sea Damien Cook mai le tūlanga le huka le Blues a New South Wales a wa whaopopot ia i seri e to lua mo suinga o le au. O api koro i sau leo le asui tūlanga ia Cook pēna tā ua le 9 News ma o suinga ia wa whaia le whaia aonga Brad Fiddler i lana au na whaia ina le Maroons i le urua i tālonga. O Matt Burton ma sio sifa talakai leo le amo ta alo le talonga i le whetawinga lona lua le ale Origins o Burton o le asuia Jack Whiten le na avesia mai le au ona o waafia le COVID. Stephen Crichton o le anga i ese malfa leo ya o wha malolo foi ko Tony Staggs i le mai o le talonga momua o le whetawinga lona lua le Blues ma le Maroons e whaia i Perth i le aso sa momua. O le rematch po o le toe whai o le fusuanga a Alexander Usyk ma Anthony Joshua mo le fusi o le larangi le panga mamafa o le atoe whai le Jeddah i Saudi Arabia i le aso 20 o kuso le tausanga rei. O Usyk o le aia pui le fusi ro ia te na o whai ina i le di fusu Britania i le fusuanga na whai i lontona. O Joshua le a fusu ai mo le luna lua i le o teimi i Saudi Arabia. O le whaaringa o whai mai i le amatanga o le nei mai aso. Ma le tala muli, vai mai e to o lua tala vau o lo tinga aina, ma le isi au pito tinga aina atu, mai le whaalawelawe, ua tā ua mai o se whaalawelawe e au fia se ta vale na ngauia o lo whetawa ina, na malanga ai ai lawe vea i loa i leitu i Sisifo o Brisbane. O tala vau e to o lua e se fulu tolu tausanga o leisi, au leisi se fulu wha tausanga, sa iei whaatasi mai si fo i tala vau e to o lua, ina ua ta vale le ta vale na malanga ai, i le wha i tu o Oakley, e lata i tu wumba i le tau an le la. Pai mai le 7 News, o lo tau fia nei se fale mai i Brisbane, e tu ngā manu anga yulu, a e tali tonu leo le ta vale na lipu tiane o lo o ngau ia. O lo fa nga solo su enga i le teminei a wata wa foi na si iane i la tauia ele va lele anga i fale mai ma lo tari ai se si di poti la tamai leo. O ni mata upu ua whaatateleina le alia mai le nei foi va i tau i te tonu Ausetalia e le ngata i se tete ia ma ua whaamawina ai o le itu ai ngā tūlanga lava lea i tau sanga o le whanau talavou o lo o a fia i nei whaalavelave. Wata ua le ngāre rua whaatasi o leo i stete e mata i tuwina le nei mata upo e peonania e mai wa a fia i le tele o soifua ma a fia nga fo ia i lātou e ngā uia lātou mea tō tino mai iei tu ai ngā soni ngā tū la fono. O tala ia le radio Samoa mai Ausetalia mo le nei fo ia songa fua mo fo i seisi wha poponga tai au
Fasoifoia.